Dobrodošli u ovo naše, detaljno razmatranje. Danas zaranjamo u priču o jednoj srpskoj kompaniji, znate, Multisoft iz Užica. Oni su, prema materijalu koji imamo, bili pravi pioniri u pokušaju digitalizacije obrazovanja. Imamo pred sobom isečak teksta koji prati njihove napore, uspehe, ali i frustracije. Hajde da vidimo šta možemo da naučimo o tome kako inovacije prolaze ili ne prolaze kroz naš obrazovni sistem. Tako je. Da krenemo redom. Početkom 2000-ih, znači Multisoft je krenuo sa seminarima uživo. Čak su, evo piše, 2004. dobili i akreditaciju od Ministarstva prosvete. To na papiru zvuči kao odličan start, zar ne? Da, na papiru svakako, ali izvor odmah naglašava gde je zapelo. Iako su ti kursevi bili kao za male grupe, do 10 ljudi, odziv nastavnika, bio je problematičan. Problematičan? Kako to mislite? Prema tekstu, mnogi su dolazili, znate, samo formalno, zbog bodova za licencu. Često su preskakali časove i na kraju znanje je bilo, minimalno. Aha. Izvor čak navodi i pritiske iz škola, da se sertifikati kao dodele svima, bez obzira na prisustvo, na uspeh. Jer su škole više volele one jeftinije, masovne seminare. Eto, tu već vidimo taj neki prvi, problematičan obrazac. Forma ispred suštine. Razumem. I onda, kako tekst opisuje 2007. godine, dešava se preokret. Pojavljuje se Wi-Fi, jel tako? I oni dobiju ideju za online kurseve. Upravo. Ideja je bila ambiciozna. Veći obuhvat, niža cena, ali i, kako izvor kaže, da stvarno nateraju nastavnike da nešto nauče. Razvili su kurs Neka svaka učionica bude multimedijalna. Zanimljivo. A šta je bilo ključno drugačije kod tih online kurseva? To je ono što je, mislim, fascinantno i što ih je razlikovalo, njihov pristup proveri znanja. Za razliku od te, znate, prakse samo formalnog prisustva, oni su uveli obavezne online testove posle svake lekcije. Obavezne testove? Da. Nije moglo da se ide dalje bez položenog testa. Minimum 60% tačnosti. I još, pitanje i odgovori su bili nasumični, da se spreči prepisivanje. Čak su ubacili neke elemente kao iz igrica, bonuse za brzinu, za tačnost. To je bio baš fundamentalni pomak. Fokus na ishodima, na stvarnom znanju. I jel upalilo? Kakvi su bili rezultati? Prema izvoru, jeste. Itekako. Posle samo 2 reklame za mesec dana preko 700 prijavljenih nastavnika. A povratne informacije, izvanredne. 99% zadovoljnih. 99%? Impresivno. Da, čak su se nastavnici i nakon što završe kurs vraćali lekcijama. Stvarno je delovalo kao priča o uspehu, kao, eto, uspeli su. Ali pretpostavljam da postoji neko ali, s obzirom na ton izvora. Nažalost, da. Tu priča dobije jedan, neočekivan zaokret. I tu vidimo drugi ključni problem koji izvor ističe. Intervenisao je zavod. Zavod? Koji zavod? Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, ZUOV. Prema tekstu naređeno im je da obustave te online kurseve. Čekajte, zašto? Bili su uspešni, ljudi su bili zadovoljni. Obrazloženje je bilo da je ministarstvo planiralo da uvede online obuke tek 2011. A Multisoft je kao bio previše ispred svog vremena. Previše ispred? Znači uspeh i zadovoljstvo korisnika, to nije bilo relevantno. Problem je bio što su bili, previše inovativni, prerano. Izgleda da. Upravo to izvor sugeriše kao centralni problem. Sistem koji, funkcioniše po nekim svojim rokovima, planovima, nezavisno od toga šta radi na terenu. Čak im je, pazite sad, prema navodima iz teksta rečeno da ne smeju da testiraju nastavnike. Ne smeju da testiraju? Da. Uz komentar da nastavnici seminare pohađaju zbog bodova, a ne zbog znanja. I onda su morali javno da kažu da prekidaju zbog kao opterećenosti servera. Što nije bila istina. Ma nemojte, kakav apsurd. Znači, morali su da lažu o razlogu? Tako piše. To nekako baca svetlo na tu potencijalnu sistemsku averziju prema merenju stvarnog znanja, zar ne?
Neverovatno. I šta se desilo 2011. kad je online obuka zvanično trebalo da počne? Da li su onda dobili tu obećanu licencu? Obećana jeste, ali kad su aplicirali, izvor kaže da su odbijeni. Odbijeni. A izgovor? Izgovor je bio navodno da nemaju stručnost u oblasti koju bi predavali. Iako su bili autori celog materijala. Stvarno. Pa to je... Da, a ironija je potpuna, a kasnije su, kako se navodi, druge firme dobijale akreditacije da drže obuke koristeći, pazite, baš multisoftove programe. Tu vidimo taj preći problem, tu neku nekonzistentnost, možda i netransparentnost u odlučivanju. Znači, nije to bio izolovan slučaj sa tim online kursevima. Taj obrazac se ponavljao. Izgleda da nije. Tekst navodi još jedan primjer. Njihov program My Book Machine. Nagrađivan program. Čula sam za to, mislim. E pa, bio je uspešan u Nemačkoj. Skoro 100.000 korisnika do 2018. Ali u Srbiji, uprkos kažu trogodišnjim naporima, nikad nije dobio zvaničnu preporuku za upotrebu u školama. I bez te preporuke. Bez nje, škole ga jednostavno nisu nabavljale. Isti obrazac znači. Dokazana vrednost, čak i međunarodno priznanje, ali to nije bilo dovoljno da se preskočete, domaće birokratske prepreke. Izvor na kraju izvlači baš jedan, prilično sumoran zaključak. Sugeriše da se način rada u tim institucijama nije suštinski promenio od 90-ih, bez obzira na političke promene, i da postoji neki otpor prema stvarnim inovacijama. Čak se citira ona izreka "ne bacajte bisere pred svinje". Teška reč. Jeste, teško zvuči. Ali ova studija slučaja, kako je ovdje predstavljena, baš snažno ilustruje tu tenziju, znate. S jedne strane imamo tu pionirsku inovaciju, očigledno efikasnu, dobro prihvaćeno od nastavnika, krajnjih korisnika, a s druge strane rigidnost sistema, koji prema ovom tekstu deluje po nekim svojim ne uvek jasnim pravilima, gdje dokazani uspeh, nije garancija. Da. I sve nas ovo ostavlja sa jednim baš krupnim pitanjem za razmišljanje koje nekako proističe iz cele ove priče. Kako jedan obrazovni sistem može da evoluira? Da počne da prepoznaje, da neguje, da integriše ovakve inovacije, umjesto da ih, kako ovaj izvor sugeriše, možda nenamerno, a možda i namerno, koči ili guši. Dobro pitanje. Šta je zapravo potrebno da se stvori jedno okruženje gde ti biseri inovacije ne samo da mogu da opstanu, nego da stvarno obogate ceo sistem kojem su i namenjeni? Eto, to je možda nešto o čemu bi trebalo svi da razmislimo.